Afurika niwo mugabane urangwamo urubyiruko rwinshi cyane, ariko ni nawo mugabane urangwamo abaperezida bamara imyaka myinshi cyane ku butegetsi kubera izabukuru. Hari abaperezida twagiye tubona basinzirira mu ntebe bakubita igifururo inama irimbanyije, hari nabo twabonye bakumbagara mu ruhame bakaramanyagara hasi ku butaka bakararazwa nk'ibitambambuga. Muri iyi minsi hari abo turi kubona batagishoboye gutambuka bagenda binyarira, ubona ko ubuzima bwabo buri habi, ariko bakaba batashobora kuvirira intebe y'ubutegetsi. Ibi byose ni ibikomeza gushiga icyasha uyu mugabane wa Afurika, guhamya isuzugurwa mu mateka yaro. Iyi mpamvu nisasiye iyi nkuru ngaruka ku baperezida bamaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi kugeza aho ubuzima bwabo bigaragara ko butakibashije, ariko bagakomeza kwihambira. Nuko ngiye kugaruka ku nkuru y'umuperezida umaze imyaka 40 yose ku butegetsi, ariko wongeye kurahirira manda y'imyaka 5 ayobora igihugu. Na wundi ni Yoweri Kaguta Museveni uyobora igihugu cya Uganda kuva mu 1986. Bamwe mu batavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni babona ko akwiye kuberereka kuko igihe amaze ku butegetsi gihagije bagakomereza aho agejeje, ariko uyu Yoweri Kaguta Museveni agashimangira ko agifite imbaraga ndetse na byinshi cyane ashaka kugeza ku banya-Uganda. Kuva Yoweri Kaguta Museveni afashe ubutegetsi mu 1986 kugeza amagingaya hahindutse byinshi cyane, haba mu gihugu cya Uganda ndetse no mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Yoweri Kaguta Museveni ajya ku butegetsi, Uganda yari ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 13 gusa. Muri iki gihe Uganda ifite abaturage barenga miliyoni 52, bivuze ko hafi 1/4 cy'abanya-Uganda bo muri iki gihe bavutse mu gihe Yoweri Kaguta Museveni yajyaga ku butegetsi. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 by'abaturage bose batuye iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda. Bivuze ko na wundi perezida bazi usibye Yoweri Kaguta Museveni wenyine. Nawe ushidikanya ko benshi mu baturage ba Uganda bavuga ko ibihugu byo hafi ya byose ku isi biyobowe na Yoweri Kaguta Museveni kubera ko ari we bazi. Yoweri Kaguta Museveni wanengaga abagundira ubutegetsi atarinjira ku ntebe y'ubuyobozi. Byagenze bite ngo nawe ajye mu bagundiraga ubutegetsi? Uyu mukambwe w'imyaka 84 y'amavuko ashinjwa gukandamiza bikomeye abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bwe, aho abafunga mu gitondo akabafungura saa sita, akongera kubafunga saa sita akabafungura nimugoroba. Inkoni ziba zirishya. Abagaragaza ko bashigikiye abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bwe iyo badapfuye baramugara. Yoweri Kaguta Museveni igeze kubwira Bobi Wine uzi nka Robert Cyahuranye, umwe mu batavuga rumwe nabo mu buryo bukomeye, kakwiye kuguma mu buhanzi, ibya politika akabirebera kure. Ibye Bobi Wine wakandamijwe na Kaguta Museveni ashaka kumubuza ibya politike burundu. Undi yakandamije akamukamura mu buryo bukomeye ni Dogita Kiza wa muri umuganga we. Muri iki kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku rugendo rwa Yoweri Kaguta Museveni kuva avutse kugeza atangiye urugamba rwo gufata ubutegetsi muri Uganda kugeza amagingaya aho yaharahiriye manda ya 7 ayobora igihugu cya Uganda. Yoweri Kaguta Museveni w'imyaka 84 y'amavuko narangiza manda yarahiriye azaba amaze imyaka 45 ku butegetsi ayoboye igihugu cya Uganda, aho azaba afite imyaka 87 y'amavuko. Turabasuhuje tubaha n'ikaze muri iki kiganiro. Turabibutsa gukora subscribe ni hepfo gato y'iyo video murimo kureba, ubundi tuze tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tubagezaho buri munsi. Tariki ya 12 z'ukwezi kwa 5 kwa 2026 Yoweri Kaguta Museveni ari imbere y'abaperezida n'abandi banyacyubahiro bari baturutse mu mihanda itandukanye y'isi. Yarahiriye manda ya 7 nka perezida wa Uganda. Ni igikorwa cyarangije imyaka 40 ku butegetsi kandi kikaba kimuha amahirwe yo kuyobora iki gihugu cyo mu majyaruguru y'u Rwanda indi myaka 5 kugeza muri 2031. Narangiza iyi manda azaba amaze imyaka 45 yikurikiranye ayoboye Uganda. Icyo gihe azaba afite imyaka 87 y'amavuko. Ni urugendo rurerure rutagereranwa n'iyimuka Misiri kuri Yoweri Kaguta Museveni wagiye ku butegetsi mu 1986 binyuze mu ntambara ya kinyeshamba mu gihugu cyari kirambiwe impinduramatwara, ubwicanyi bwa politike n'ihungabana ry'ubukungu rikabije. Igihe Yoweri Kaguta Museveni yajyaga ku butegetsi, bamwe mu baminisitiri bakorana nawe uyu munsi ntago bari bakavutse. Namibia ntago yari yakabonye ubwigenge. Sudani y'Epfo yari itarahinduka igihugu cyigenga.
icyo gihe Yoweri Kaguta Museveni afata ubutegetsi muri Uganda ubwayo yari ituwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 13 gusa. Muri iki gihe Uganda ifite abaturage barenga miliyoni 52 yose, bivuze ko hafi kimwe cya kane cy'abanya-Uganda bavutse mu gihe Yoweri Kaguta Museveni yajyaga ku butegetsi. Abanya-Uganda bari munsi y'imyaka 40 barenga 3/4 by'abaturage bose b'iki gihugu cy'amajyaruguru y'u Rwanda. Aba na wundi mu perezida bazi usibye Yoweri Kaguta Museveni wenyine. Mu gihe Yoweri Kaguta Museveni amaze ayobora Uganda, ni igihugu cyaranzwe n'igihe kirekire cy'amahoro n'iterambere rifatika, ari nabyo bituma benshi bamushima cyane bakifuza ko yakomeza kuyobora iki gihugu cya Uganda. Ku rundi ruhande ariko abamunenga bavuga ko yakomeje kugundira ubutegetsi akoresheje uburyo bwo gucecekesha abatavuga rumwe nawe no guca intege inzego zigenga. Yoweri Kaguta Museveni ari imbere y'itangazamakuru yigeze kugira ati "Ntituzi igihe imanda z'umukuru w'igihugu zigomba kumara." Ibi yabivuze nyuma yo gutsinda amatora kuri manda ye ya gatanu umwaka wakurikiyeho, havanweho imyaka ntarengwa wiyamamariza kuba perezida wa Uganda. Bikaba byaratumye benshi bemera ko byari bigamije kuba Yoweri Kaguta Museveni inzira yo kuyobora iki gihugu mu buzima busanzwe bwe bwose nawe umutunga urutoki. Yoweri Kaguta Museveni umaze imyaka 40 ayobora Uganda, yavutse mu 1944, avukira mu muryango w'aborozi b'inka mu gace ka Angore mu majyepfo ashira uburengerazuba bwa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni yakuze mu bihe Uganda kandi yarwaniraga ubwigenge bwari ku Bwongereza, bikurikirwa n'igihe cy'ubugome n'imvururu byatewe n'ubutegetsi bwa Mitro Ombote. Ndetse mu myaka myinshi Yoweri Kaguta Museveni ntiyarazi itariki y'amavuko ye. Mu nyandiko yanditse ku buzima bwe bwite yagize ati "Twari mu bibazo bikomeye byashiraga ubuzima bwacu mu kaga, kwicwa, gusahurwa n'ibindi. Ntitwari dufite umwanya wo kwita ku bintu nk'ibyo by'amatariki y'amavuko." Mu 1967 Museveni yavuye muri Uganda ajya kwiga muri kaminuza ya Dar es Salaam muri Tanzania, aho yize ubukungu n'ubumenyi bwa politiki, aho azashimangira umubano wihariye hagati y'abanyeshuri bari bafite ibikorwa bya politiki baturukaga mu bihugu bitandukanye by'akarere. Izina rya Museveni ryatangiye kumenyekana cyane mu myaka y'1972 nyuma yo guhirika ubutegetsi bikozwe na Imira Dada, nawe wabaye icyamamare cyane muri Uganda. Yoweri Kaguta Museveni yagize uruhare rukomeye mu gushinga Front for National Federation, imwe mu mitwe yitwaje intwaro yafashijwe na Tanzania mu guhigika ibijyanye Dada yarazwiho gukandamiza bikomeye abatavugwa rumwe nabo no kwirukana abanyaziya bari batuye mu gihugu cya Uganda. Mu gihe cy'imyaka 8 Dada yamaze ayobora Uganda, bivuga ko abantu bagera ku 400 bishwe ku tegeko rye. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabwiye Korabo Internet mu kiganiro giheruka ati Dada yari umwe mu bari bashigikiye ubukoroni, yari injiji cyane kandi afite ubwirasi bukabije. Nyuma y'ibikwa rya Dada mu gitondo Ododo yasubiye ku butegetsi abinyujije mu matora rusange, ariko Yoweri Kaguta Museveni arabyanga burundu, avuga ko Military Obode atayobora Uganda kuko amatora yibwe. Mu 1981 yatangije intambara mu buryo bweruye. Hashize imyaka 5 umutwe w'inyeshamba National Resistance Movement LRDM ufata ubutegetsi. Uyu munsi Museveni aba umuyobozi wa Uganda, gutyo ubukungu bwa Uganda bwatangiye kwiyongera buhoro buhoro. Nyuma y'imyaka 10 yakurikiweho, igihugu kigira umusaruro w'ubukungu uzamuka hejuru ya 6% buri mwaka. Umubare w'abana bajya mu mashuri abanza wikubye kabiri, naho ubwandu bwa sida bugabanuka bitewe n'ubukangurambaga bwatangijwe na Museveni we ubwe. Yoweri Kaguta Museveni icyo gihe yari inshuti ikomeye cyane y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko umubano ugenda uzama gatotsi kuva mu 1998 ubwo Uganda n'u Rwanda binjiraga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshamba zarwanaga kugira ngo zihirike ubutegetsi bwabo buriho icyo gihe bwa Mobutu Sese Seko. Muri iki gihe kandi abanyapolitike n'abakurikiranira hafi ibibera muri Uganda batangiye kwiyubira ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni agenda ahohotera bikomeye abatavuga rumwe nabo, ndetse akabima umwanya wo gutanga ibitekerezo bihabanye n'ibye. Ikindi bakamunenga kashaje
ariko akaba akomeje kugundira ubutegetsi. Museveni we ubwe mu 1986 yagize ati ikibazo cya Afurika muri rusange n'icya Uganda mu by'umwihariko si abaturage ahubwo n'abayobozi bashaka kumara igihe kinini ku butegetsi. Ariko muri 2005 ibyo yizeraga byarahindutse, itegeko nshinga ryarahinduwe rikuraho umubare ntarengwa wa manda perezida yemerewe kumara ku butegetsi muri Uganda. Muri 2017 nabwo imyaka ntarengwa ku mukandida wiyamamariza kuba perezida yakuweho. Iki gikorwa cyakurikiwe n'imirwano ikomeye cyane n'akaduruvayi mu nzu y'inteko, aho abadepite barwanaga imundura bakanaterana intebe bapfa kutumvikana kuri iyi ngingo. Mbibutsa gukora subscribe ndetse na comment kujya tuza tubona 5 kuri 5 babwata sante sana.